Vesti iz sveta pasa. Postoje psi koji su kućni ljubimci i postoje psi koji postanu simbol nade za čitave narode. Ovo je priča o labradorki Fridi, heroini iz Meksika. Godine 2010. Meksička mornarica Secretaría de Marina uvrstila je Fridu u svoje spasilačke jedinice. Obučavana je kao pas tragač i spasilac, spremna za najteže misije u ruševinama i katastrofama širom zemlje. Njena prava snaga nije bila samo u obuci, već i u neverovatnoj vezi sa svojim vodičem i trenerom iz mornarice, čovekom koji je bio uz nju tokom svakog treninga i svake misije i sa kojim je razvila odnos pun poverenja i discipline. Frida je tokom svoje karijere učestvovala u više od 50 spasilačkih operacija, a procenjuje se da je pomogla u pronalasku i spasavanju oko 12 ljudskih života, dok je dodatno pomogla da se lociraju desetine nestalih osoba u ruševinama nakon katastrofa. Najveću slavu stekla je tokom razornog zemljotresa u Meksiku 2017. godine, kada je zajedno sa spasilačkim timovima ulazila u srušene zgrade, neumorno tragajući za preživelima i dajući nadu tamo gde je izgledalo da je više nema. Sa zaštitnim naočarima i specijalnim prslukom postala je simbol spasilaca širom sveta, ali iza opreme bila je samo jedna stvar – ogromno srce psa koji nikada nije odustajao. Zbog svoje hrabrosti, Frida je nakon penzionisanja ispraćena kao nacionalni heroj. U Mexico Cityu posvećen je mural u čuvenoj četvrti Roma Norte, koji je postao simbol zahvalnosti i poštovanja celog naroda prema njenom delu. Frida je dokaz da neki psi ne menjaju samo živote, oni menjaju istoriju. A vi, da li ste čuli za Fridu? Pišite nam u komentarima.